wattuji 7 bimbi ɗo walla bi'en ko yawri ni simaji 50 biroji ɗi fof godiri he leydi he kono ɗi teska ŋakkere miranji gollirɗi ɓay men jiilima ko yaharataɗo 5 ha 6 eɓen jetti fof ɓe mbiya men wondema miranji ɗi mankiriɓe ɗum woni sababu ko lerni gudigol biroji maɓɓe ɗi ko wona ɗum kala men teskima yillo garɓe ɗowde sumgoji ɗi wayno union africaine kañum e CPLP ko nandi e muɗum ɓen ndi mbaɗa yildeji mumen kono ko yiya wondema ɗaɓɓoɓe nin laamuɓe walla ƴamoɓe nin ɓe ko ɓuuri hewde he maɓɓe ala boroɗo nin ɓe Bisawo ɗo sen dokki yeru hoorejo leydi ndi Oumar Sissoko Embalo worora kono woodaro ɗum woni gaaɓu e jamdi 10 Fernando Dias da Costa kañ kala kono Mansowa worora José Mario Vaz kono Kalitis João Bernardo Vieira ko Signanel Mamadou Yaya Diallo on kala ko gaaɓu Mario Silva Junior on worora kono Kayo worsaɗoɗo men gonɗo o waktu ɗo ko premier ministre o walla hoorejo jagorɗo Ibrahima Camara ɗo ley saare ɗo woni Udid kañum e Mpapi Kaabi gonɗo président Séni o on worsa ko wiyere Antula. Ousmane Embalo holko woni ko ɓuri himmude e ɗeɗo wote hannde? Ko ɓuri himmude wondema e o subaka ɗo ɗi teska ko wowaka yiyeede wonnono goɗɗum ni han garoɓe worde ɓe ko fuɗɗi fana hay biro haaro Alansara Boursaarde kono noon he o bimbiɗo dunaji ɗi fof ɓe keewi yimɓe fayda koko wowaka yiyeede nder bimbi he biroji ɗi fof ɓe mbaɗi yimɓe garɓe worde a tawat lappi maɓɓe ɗi juuri ko wowano yiyeede ko si tawi fana juulama ɓe bo yarde. A jarama Ousmane Embalo.